Assalamu alaikum tuğanдар, assalamu alaikum жалпы жамаат, құрмақты достор. Жалпы бізден алыстан жақындан көріп жатқан мекендештер. Барыңыздарға Ноқат шаарынан салам айтамын. Бүгін бұйырса 1 апрель 2025 жыл аптаның екінші күнінде тұрамыз туғандар. Бүгінгі мен сіздерге Ноқаттағы жыл айлардың 1 күнінде азыр құчырда негізі көчөт сезон туғандар. Мына мен азыр көчөттөрдү бир сыйра тартып көрейин, баалары кандай. Азыр учурда айыл жергесинде негизи кайсыл жерде болбойлу көчөттөрдү сураган биздин көчөттөрдү эгип аткан негизи боордоштор өтө көп. Ошого тугандар мен көчөттөрдү бир сыйра тартып көрейин. Азыр мына жакта да базар бар экен. Көчөт базар ушул жака жылган окшойт, мен эми билип атам. Арындагы урматтуу достор, жалпы биздин ошо Ноокаттык туугандар болобу, кимиңиздер болбосун, үйүңүздөрдө кандай жакшылык болбосун, той өткөрөм десеңиздер, тамада керек болсо, биз өзүбүз тамадашчылык кесип таркалайбыз. Үйлөнүү той, сүннөт той, жентек той, кандай той болбосун, бизди тойго чакырсаңыздар болот. Астында номерлерди калтырабыз. Эми болсо туугандар, мен мына ушул көчөттөрдү багларын бир сыйра билип берейин, Бuyakta esi yok yani, cevap koyup dur. Buyakta esi yok Balhut deydi o. Balhitut. Tı da kendim lan. Sizde mi taksır? Yok. Kança ken bu lan? Aktut değil mi ha? Evet. Aktut kança son taksırlar? Sizde mi? Kança? 150 son. Kança yıldık bu? 2 yıldık. 150 son deydi. Örüktün deydi. Subhani deydi bu. Bu ana. Az ayakta satuvchi xizmat qiladi. Siz boshqacha olmak. Na badam. Şeytan badam ekan, ha? Badamınız qancha taqsir? 250. 250. 240 bertasizmi? Nima bu qaqbalovuchda? 220. Bu ham 200 beradi. Qoqa bo'ladi. Qandek degan shudanmi? Qandek boshqa? Şabdoğlu. Şabdoğlu'nuz kaçça? 150. 130 ha? Bir YouTube'a tartışıp жүрөм да, bağısını bilip berdim da. Şabdoğlu deydi bu. Şabdoğlu. Qanday Şabdoğlu'nuz kaçça? Bu bayağı sırtında var, nemesi çok ha? Tükü oldu. Tük çok ha. Guruşan, nak. Dağın hem 4 tane. Buna hangisi kaç yakın? Bunlar 200 lira. 200 ha? Kaç yıllık? Bu 2 yıl. 200 yıllık ha? Bak anakim, monakim, oho, köçet pazar. Ona köçet pazar. Köçet pazarda. Yaqa kireverelçi, almalardan sorayız hazır. Assalamu alaikum. Qandaysiz, yaxshimi? YouTube'a tartib жүрөм, мына багаларын билип берейин депчи. Өзгөчө неңиз бар, Өзгөчөлүк, мындай. Быйыл не келди, кандай көчөттөр келди? Мына Ноокатка. Ноокатка бир келгенлер мына Pinkley'de келди. Pinkley'de, ha? Men өткөндө Орус базарда да көрдүм эле да. Бу кандай алма болот, Ошондой кыткызар, бу кышкача тура берет, кымасында. Кышкача тура берет, кышкача. Кышка чейин үстүндө, тоңбойт. Тоңбойт. Ушул келип турду эми быйыл, Ошо келди. Былтыркы жылы жок эле бул, Жок, энди өткөн бир аз мас келди, бир көпүрөөк келди. Ушул канча сом ушунуңуз? Ошолар 200. Канча жылдык? 2 yıl. Бул Өзбекстандан келдиби? Өзбекстандан келди. Биздин алмадай болбосо керек, бар, пакталуу болот. Жок, суулуу. Бул да суулуу. Суулуу, өтө сочный болот. Сочный болот тең. Крипсон, а? Малиновый цвет. Малиновый, söz. Optimalga 150'den berýär. Optimalga 150'den. Bunu almanı kaça dediniz hele? 200. 200'den ha. Yaxşı. Ana Zolotoy ne deydi? Zolotoy girin. Ha, Zolotoy girin ha. Ha, bulgo bizde var. Bunumuz kaça? Bunlar 120'den. 120'den. Kişine vaxtınızda alamayım ama. Aynen. Miyassar deydi koy. Miyassar Şabdoğlu. Şabdoğlu. Şabdoğlu, Kirazlı Nasıklı. Türünden de. Şabdoğlu'muz kaça o? Şabdoğlular 100'den. 100'den ha. Жақшылы қандай ел, биыл қандай ел көтат? Şanslı. Hayır, hamma
kimgadir Bardağın altı ovasi? bari sorti kerak ekan, sortiga qarab olyotadi. Kimdir tuklisidan, kimdir tuksisidan, kimga qanday kerak bo'lsa olyapti. Tüksüzlük ko'proq oldi hozir. Ha, tuklikda ko'proq oladi. Ha, şey oralash. Aralash ha. Aralash. Elbert-deyu. Qo'zni Elbert bu. Yaxshi, soda yaxshi o. Xudoga shukr endi sekin-sekin. Sodangizga beraka. Sizlar Qanday? sotib qo'ysin, men ham kuchli bola. Qaysi bola? Mana shu bola. Bo'ldi. Bir tatib qo'ydim. Reklama chiqadi bular? Ava chiqat. Buna qandayingiz qancha o? Yo'q, marhamat ko'kki sotib kerak bo'ladi. Ha, qanday qancha so'm? Apaka 250. 150 mi? Qancha yıldık ava? 2 yıldık. 150 so'm ekan. Qanday yaxshi ko'rib. Oho, buna guruchamiz. Talgarka deydi-ku. Alvarka. 200'den mi o? Qancha yıldık ava bu? Hamma o'zi mana shu biznikilar 2 yil. 2 yıldık ha? Eğer vaqtında optom alsachi, tushirib berasiz ha? Tushirib beramiz. 200'den ha. Golden. Optovoy boshqasi emas, tushirib Optoy başka şey ne ama? Golden. 150 de. 150. Na boy kaçı? O'sha 150. 150 ha? Молодец, opsa. Anançı. Bunlar tez zapis qiladi da ürünü. 150 mi? Kripson deydi. Ha, 150. bu portkarlikoy. Portkallik var ha? Bunisi 200 o'sha. Gilasiniz savağı uzundan mı? Uzun ikki odam savog'i uzundan to'lka mana qora tomir, oq tomir deb. Mana shu yerda farq. Bittasi qora tomir, bittasi oq tomir. Bularınız kaç yaşındık o? Hammasi 2 yil. 8 yıl. Yaxşı, soğudanız versin o. Ha, takem, olmalardı ko'raychi, olmalardı. Geldik, assalomu alaykum. Yaxshimi? Kripson. Qancha yillik bu? 2 yil bu? 1 yillik bu? 2 yıldır. 2 yillik ha? Qancha bununuz? 180 avto aldık. 180. Kamu var. Kripson qanday turi var? Başqadan ko'rsatmaysiz bizni. Bir tartib qo'ying deb o'tamda. Bunangiz qanday kripson deymi? 250 so'm avto aldık. Va istakan bormi bilasiz? Vokal. Ha, o'shanda. O'sha o'xshashibmi? Ha, o'sha. Boyga var aka. Ha, boyka. Boykangiz qancha? Ben daha 200 so'mga beraman aka. 200 verasiz ha? 200 ga beraman. Plastar bor. Plastar bor. Plas yo'rik bor. Shapqali bor aka. Sabon qanday yana? O'zimiz kompot qilamiz qo'ydi. O'shanda shapqalini. Jundur. Aqina. Bulag'ini ha? Bu tük. Ular tüklü değil mi bunlar? Ha. 120. Yaxshi. Bo'ldi, sodangiz bersin. Tak, to'g'anda. Hozir olmalarda bir sira so'rab beramiz. Fuat aka, qandaysiz? Yaxshimi? Siz yaxshimi? Sizniki? Kuchli kriptonlar bor. Nak sizdanmi bunda? Tezqa bormi? Yo'q, boshqa. Ya, no, qanday olmamman? Kripson mu? Tamam, çoğunuz mu? Kaç yaşındasın? Kaç? Bunlar 150 so'mdan. Bunlar 150'dan ekan. To'g'anda mana da olibdi-da. 150 so'mdan deydi. Ya, olma bu qayerdan kelib ko'chadi? Mesni yo'q? Bo'ldi. Yo'qotaychi. Ya, qanday ko'chatingiz bor? Qana, ko'rsatingiz. Va alaykum assalom. Yaxshimi? Siz jurasizmi? Biyalmalar var. Biyalma. Biyalma var. 170 so'm, 150 so'm bilan. Şabdolların türü var. Yalmağınızın bu yılga setildi ha? Bu 3 yıllık Üç biyalma yıllık. var. Bunlar boyka. Boyka. Boykalar, 3 yıllık boykalar. 170 so'mdan boykalar. 150 so'm veriyoruz. Buna bir yalmağınız kaç yaşında mömür başladı? Biyalma 3 yıla mümür, 3 yıla 4 Üç yıla. yıla çeyin. Boyka hem 3 yıla mümür girer. Bu tolgarkalar var. Boykanız kaça boğası? Boyka 170 so'm. 170. Talgarka. Tolgarkalar 220 200 so'm, 170 so'mdan tolgarkalar. Tolgarkalar 2 yıldan 3 yılgacha mümür girer. 3 yıldan değil mi? Vallahi var 3 tane bunlar. Gilaslar. Gilas. Gilas 350 so'mdan. Savağı kanday болады? Sabah Uzun uzundan. uzun ha? Sabah uzundan. Kaça bununuz? Bunlar 350 so'mdan. 150. Bunlar Yaxşı. Qora tamir bor jo'g'i. Uchqo'rg'on do'kon. Çukurgan.
Uçqo'rg'on bor joy o'z-o'zini o'ndirish. Uçqo'rg'on O'zbekiston yo'q bu yerda. Maki so'mlar 180 so'mdan 170 so'm berasiz. O'zizku? O'zingiz Uçqo'rg'on. Uçqo'rg'on bo'ldi. Uçqo'rg'on bor joy Uçqo'rg'on. Bor Uçqo'rg'on. Salatoy gilim. 6 oy giring. 170 so'mdan. 170 dan. Buna o'liklar bor, bunalar bor, beyalman türü var. Optimalsam bunday arzonlatib berasizmi? Bor joy arzonlatib beradi. Bo'ldi. 10 mingta ko'chat bor, yengillatib beramiz. Bo'ldi, Kimga bo'ldi. kerak bo'lgan bo'lsa chalaversin. Bo'ldi. Nomeringiz tomirlarni ham ko'rib qo'ygan. qana? Bo'ldi. Bu tomirdan ko'rsatib qo'ying, ha? Turpoqni qo'yib, bundan olib, zakoynik usulsiz demay qo'yamiz. Olgan odam Mana atay jopsizlarda shu. Buni atay jopganmiz, bugun uy bo'lsin deb. Bo'ldi, bo'ldi. Biroq svej bundan. Tomirlar o'ta Tomir ham kun ko'rbash kerak-da, to'g'ri? Yaxshi. Tomirlarni chiqargan ko'rsatib qo'yamiz, aytib so'rang. Bor joyga. Ha, Diqan, bo'ldi. Optimalam deganlarga Optimalam deganlarga siyozga chiqarsin. Nomerni ayting. Nomer 505 bilan Aha. 71 64 64. Bo'ldi. Qashqarlikda 10 mingta ko'chat bor. Ha, Qashqarlikda bor, ha? Bo'ldi. To'g'onlar. Kerak bo'lsa, nima Kerak bo'lsa aytaverasiz? bemalol foydalanishaverasiz. Bo'ldi. Bor joy ko'chatlar bor. Dastavkalar ham bor. Dastavka bo'lib, optimagan. Dastavkalardan beri bor. Bor, Nega bor. bera turgan bollar ham bor. Bor joy joyida. Bo'ldi aka, savdoningiz bo'lsin. Tak, ham yaqinda o'tib turganlar. Nelar bor ekan, ko'raychi. Bu yerda o'zgacholik. O'zgacha olgan bu. Assalomu alaykum, qanday ishlar? Bu qanday ko'chat ekan, ha? Bu abad degan ko'cha. Abad. Qanday mu? Ha, bunadanmi? Bu Nashmanddan uzundanmi, makna? Abad. Kuzgi nakdi. Terganda qattiq o'qimaydi, nabarat suvli bu. Suvli bo'ladi. O, qanchadan bularimiz? Ular 200 so'm. 200 dan. 200 dan. Tak, bu yoqqa jilaychimi? Men o'ylabdim. Hem bir joy o'yladim-da, shuni ne sebepdan javob qo'ygan deb. To'g'ri. Endi tomir suv ko'rsa bo'lmay qoladi-da, o'shaga javob qo'yishgan. Grusha deydi. Talgarka. Красавица deb. Ko'proq nima bo'ladi? Ha? Bu sakoros o'tan. Nimalar 3 metr sakoros. Bular qo'likam. Bular sakoros. Mana erta yazg'i Nashmandlardan ekan-da, to'g'onlar. Oldin Nashmandingiz qancha? 250 dan, 200 dan bir etdi. 200 dan bir et. Kirpson. Demi shular ekanda, to'g'onlar bugun ko'chat bozorchi. Agana no, o'sha yoqda o'tayinchi, hozir nelar bor ekan, yoqda o'tayinchi. 1-aprel 2025-yil. Ha, yoqdan gul ko'chatlar da bor ekan, gul ko'chatlar. Gul ko'chatlar. Assalomu alaykum, qandaysiz? Tak, na gulimiz qanday gul? Malinovoy. 3 oy 100 so'm. Malinovoy. No, roza gulimiz-chi? 4 ta gul berdi. Bordig'i? Yo'q. No, sar ekan, ha? 100 so'mga 4 oy ekan-da, to'g'onlar. 100 so'mga 4 oy. 100 so'mga 4 oy. Malina 15 so'm. Nechta buni gurishangiz qancha so'm? 200 dan naqd yo'q uni. Beraqdagi 150 dan. Bu boshqacha ekan, ha? U boshqacha. Shunday qizarava? O'zi shuni pishadi. Shunday katta. Biyalmangizchi? Buyalma 200 dan. 200 dan. 150 dan deb to'g'onlar. 150. Tak. Daha qanday o'zgacha narsalar bor ham. Gilas tortildi, shabdoli tortildi. Mana o'sha gulda boshlab turdi. Elberde. Budan bayağı tartda o'xshaydi. 80 dan. Bu leje qanday Elberde o'shanda shabdoli da bular. 150 dan shabdoli. Onlar qancha yillik? 2 yillikmi? 2 yillik. 3 yillik, ha? 3 yillik. Qanchadan shtugi? 75 so'm.
Ya bu qanday ko'chat ekan do'stim? Assalomu alaykum. Yaxshisan? Qoldi. Tinchmi? Surasan? Qandasan? Qanday ko'chatlar bu? Chempion? Ha, Shabdol ekan, ha? Chempion deydi. Uchuvi? Talgarkalar bor. Talgarka. Bunau Kripson. Kripson qancha? 150 dan ketashadi. 150 dan. Jildi qancha jildiq? 3. 3. Silva leta. Silva leta. Bu olmadagi Shabdol bu. Olma? Olma, ha? Qaynolu. Ko'chat turib qo'yibdi. Hurmalar bor desin, No, shokolad. hurma. Hurma. Bizga qanday no'qatni klimat? Yaxshilar? Ma'ruz yoqqa yaxshi. Orolga, ha? Orol zonaga. Qiziltay yetishadi. Qiziltay turga. Kungoy jaqa yaxshi tug'anlar, uning uchun no'qatim kungoy. Qancha mana shulay? 180 dan 180. 280. 180 dan beretganda tug'anlar. Egib ko'rish kerak, soch turdi. Qo'yish kerak. Ha. Mömölüdün bu bit bardığını tartış kerak, ha? Ne o? Bu da sizden mi? Kripson. Düşsün mü? Nasıl oldu? Oldu. Bilaslardan tatib qo'yolsin, bilaslar. Qana gilasin. No, qanday nashmand do'st? Talgarka. Baylatib boshdan. Talgarka. Talgarka. O, nimadan? Qaysilar? Bilaslar tatma. Gilas no. Miskina degan. Miskina? Polkan. Polkarlik. Nol ökö bir de. Narxi boshqa bo'ladi, narxi Volovic. Mına savoq uzundan bo'la o'shanda? Qanchadan berasizlar shuni? 250 dan, 200 dan kattasi. 200 dan, ha? O'ptmasachi? Optimasam Arzonroq berasizmi? 80 qilib beraman, bo'ldi. 180 dan. Bo'ldi. Analar 150 dan, Volovic sotib. Ular 150 dan. Yaxshi. Yehe. Aka tuğanlar. Agar da mana shu yerga kelsangizlar, arzonroq qilib beradi. Men o'zim do'stim bo'ladi. Hem bu yoqda ko'rsatdim, mana ko'chat bozordan mana kartoshka bozordan to'g'ri yurganda, mana qimmat shaqa yurganda, mana shu yerda ko'ryapman. Shu do'stimga kelsangizlar, arzonroq qilib beradi. Tak, endi tuğanlar. Negizi bugungi ovqatdagi ko'chat bozordagi sezon уже аяқталып атат да. Негизи мына күнгөй жактан, овкаттын күнгөй жагында мен ошентип ойлойм. Анан дагы алам дей турган болсоңуздар дагы буюрса келип калсаңыздар, келсеңиздер сөзсүз түрдө мына ушул именно азыркы акыры көрсөткөн досума келсеңиздер арзаныраак кылып берет. Менин досум болот ошолчу. Анан дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетейин. Азыр дагычы жогоруда айткандай, кимде ким мына ушундай жакшылык кылып тамада керек боло турган болсо, буюрса биз кызматтабыз. Кандай иш-чара болбосун, кандай тойлор болбосун, үйлөнүү той, сүннөт той, жемтек той. Эми туугандар, өзүмө да бир жарнамалап кетейин деп атам. Негизи мурун иштеп жүргөнбүз да. Анан кайрадан дагы ушул жака, ушул тармакка кайтайын деп атабыз. Буюрса кызматыңыздарда болобуз. Ассаламу алейкум. Ушул нерсени айта кетейин. Мен ар бир чыгарылышка айтып турам. Анан дагы комментарийга жазыңыздар, нелер тартайлы дагычы базардагы. Ошону айтып берсеңиздер, буюрса мен колумдан келишинче сиздерге ошо базардагы мүмкүн болушунча мындай оптом бир айтсаңыздар, буюрса ошол нерселерди сиздерге тартуулап беремин. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Ноокат шаар болду бүгүн туугандар. Кайрадан эле көчөт базар. Өткөндө тарткам негизичи. Бүгүн дагы мына ошол оптом көчөт базар ушул жакта дегенден тартып берейин деп атам. Так, биякта да бар экен да. Биягында да бар экен. Мына. Көрдүңүздөр? Өрүк болсо мына ноокат эми гүлдөдү. Негизи станка көп нерсе мына ушул жака кирип кетиптир. Мына зонаныкычы, күнчүрүш жактыкы Көкбел, мисал үчүн Исанов, Кеңеш, Кыргыз Ата, ошол жактагы станкалар мына ушул картошка базар билесиздер, ушул жака кирген экен, жылган экен. Мына ушундай туугандар. Чыгарышын жыйынтыктайм эми. Кийинки чыгарыштан жолукканга чейин. Мына станканы көрдүңүздөрбү? Ne oldu? Ha, selam aleyküm. Kardeş yaptın. Boyuma ne oldu? Yok.
Qaysi? Qirg'iziston. Ha, Qirg'iziston marshuti ham, taksi ham shuning ichida, polniy. Polniy. Shu yoqda reklama olib qo'yadi. Shu yoqqa jilibdi-da, hozir aytdim. Shu yoqqa jildi. Bo'ldi. Aka. Shu yoqqa jildi dedi. Negizi endi tug'anlar Haq ma'lumot kanalda har bir kanalga tartib o'rətkensin degan bizning ko'ruvchilar bor-da. Olam qor kanalimiz negizi jalan ot bo'ldi-da endi. Ha, bu yoqda o'pdim tug'anlar. Bardıq narsa qanday bo'lsin ko'rsam. Oldingizlardan neler chiqadi oldingizdan o'shalarni tartib berib turamiz. Mana eski temirlar sotiladi ekan tug'anlar. Eski temirlar sotiladi ekan. Bo'ldi, tartamiz buyursa ertang. Wow! Tartamiz ertang. Ha. Kelam buyursa. Piyazna, kartoshkalarni qadalni kelamiz hozir. Shashvatdi, sovqatarlar kirib qoldik. Onlar em chalishni tutdim. Assalomu alaykum.